mwari kumwe n'abayireva Joana umwaka wa kabiri. Ishibanza rya Fatima ryubatse mu karere ka Musanze, umurenge wa Muhoza, umudugudu wa Giramahoro. Mumbabare ibyo mutumvise, dore nakutse amenyo, icyakora namera nzabibabwira neza. Murakoze. batuganuje twese muri rusange, nyakubahwa mushyitsi mukuru, banyakubahwa mwese muteraniye hano, mutwemereye mbere yuko tubakira mutugezaho ubutumwa bujyanye n'uyu munsi, mureke twakire umwana mutoya wiga ku ishuri ribanza ryitiriwe umwamikazi wa Fatima riri hano mu murenge wa Muhoza mu karere ka Musanze, nawe adukorere mu nganzo. Yitwa Ire Eva Joana. Murakoze kumpa mikoro. Muri kumwe n'itsinda ry'abanyeshuri biga kuri Centre Scolaire Notre Dame de Fatima Ruhengeri. Tuje kubasusurutsa, njyewe ugiye kuvuga umuvugo. Nitwa Bahire Eva Joana. Mutega amatwi mwiyumvire umuvugo. Ngwino nkwereke isoko y'umwe n'ishingiro ryo kwiga. Ndasesekaye umusisi, ubundi nasize irungu, ngaka agaseke gasendereye. Ni umuganura babwira, isoko y'umwe n'ishingiro ryo kwigira. Rwanda, Rwanda murwa w'ubwiza, ndakuratana igitinyiro, ndakuririmbana amahoro, ndakuvugana umurava, nkakuvumuza inamazinda. Banyarwanda batanyanga, mwanyongoreye amateka, menya isoko y'ubumwe bwacu n'ishingiro ryo kwigira. Reka mbabwire narabibwiwe, ngenzuye biba impamo. Mu mpinga z'amateka hatuye isoko y'ubumwe, umuganura n'isoko yo kwigira. Umuganura, umuganura mvuga uhuza imitima y'Abanyarwanda, ni umutako w'umuco wacu. Ngwino nkwereke isoko umwe n'ishingiro ryo kwigira. Umuganura, umuganura dusabanya, ubusabane bususurutsa imitima yacu, akanyamuneza kakaza ubwo. Ngwino nkwereke isoko y'umwe n'ishingiro ryo kwigira. Umuganura, umuganura duhuza, tugasangira ibyo twejeje, amadegede, ibijumba, imyumbati, ibigori, amateke n'ibitonore. Ngwino nkwereke isoko umwe n'ishingiro ryo kwigira. Umuganura, umuganura, umuganura si ifunguro gusa, ni igisingizo cy'urukundo, isango ry'abasangirangendo, umurage ukomeye ku Banyarwanda. Ngwino nkwereke isoko umwe n'ishingiro ryo kwigira. Umuganura, umuganura ni ishuri ryatozaga ubupfura n'urukundo, abakuru bakabwira abatoya, amateka bigatinda. Ngwino nkwereke isoko umwe n'ishingiro ryo kwigira. Umuganura, umuganura wozaga imiryango, bakubakana mu bitekerezo, imibereho kubahiriza ikinyabupfura, ameza y'imibereho
imigisha agasendera ngwino nkwereke isoko mwe n'ishingiro ryo kwigira umuganura utwihuza bose ukatwibutsa gucunga umuco wacu ni umusingi wo gusangira ibyagezweho ngwino nkwereke isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira twabuzwa n'iki ku bumwe duhura ku nkangara y'amasaka n'intango yuzurwarwa inkoko yuzinze ibigori ngwino nkwereke isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira twabuzwa n'iki kwigira dusangira ibyo dutunze tugatabara abatabifite ubugugu bugahera iyo ngwino nkwereke isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira twihaze twiha agaciro ntawe usaza imahanga kazanye kari muri twebwe ubwacu nk'uko umukuru w'igihugu abisaba yagahabwa amashyi n'impundu ngwino nkwereke isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira baca umugani mu Kinyarwanda ngo igi ryahanye inyoni nubwo nari igi bwose namwe ntimuba inyoni muze tujye inama Imana izadusanga muze mbereke isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira muze mbaganuze ijambo u Rwanda urashoboye Rwanda yacu igihugu cyatubyaye ndakagoramo nzagukuriremo ngwino nkwereke isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira umwanzi w'igihe ni amasaha nsubike nisunika negera abadusuye bandangira inzira igana umurwa nzabasure mbasusurutse nirebera amatara menshi imodoka nyinshi amashu menshi no kwa muzehe prukwapa why not kwendeba urutavuga numve mbasaniye umuganura mumenye ko ibyo mvuga bifite imvano y'imvaho koko umuganura ni isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira mwari kumwe n'abayireva Joana umwaka wa kabiri ishibanda rya Fatima ryubatse mu karere ka Musanze umurenge wa Muhoza umudugudu wagira amahoro mumbabare ibyo mutumvise dore nakutse amenyo icyakora namera nzabibabwira neza murakoze Joana arakoze cyane amashyi menshi cyane kuri Joana umwana rero uduhaye impanuro amashyi menshi ku mushyitsi mukuru urabona ko ati mwana wakoze umuco ntukwiye gucika umuco ntugacike kandi ntugacuye abakiri bato bawuherezwa n'abakuze yego nk'uko twabyumvise kuva ku ngoma ya Gihanga ngoma ijana kugeza ubu umuco mu Rwanda tuwuhorane tunahorana n'imiyoborere myiza ya leta yacu y'ubumwe irangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame nk'uko n'umwana yabikomojeho.